Hello everyone! I missed you! Gimingan mo na ako. Sa mga pakailan na ako, I'm Michelle and I'm a Filipino nurse living in Australia. So kasi, kuan man kay ta foodie man kay kuno soon, mag-share ko karon sa amuang brunch sa mga co-workers na ako sa Brisbane. I was working in Brisbane before I came to Sydney to work as a nurse. So mo ni siyang masalaman na ako, but farewell party na ako. So we went to this all-you-can-eat hot pot and sushi plate. If you can see, you have sides na siya lumpia, na siya katapitong takoyaki balls, and then apple siya fried chicken, fried rice. You have different soup base for your hot pot. Shabu Shabu. Na siya miso soup, spicy miso, na siya tom yum soup, tapos siya katong malatang. So, ingon akong mga kauban, pinaka the best daw ang tom yum soup. And then these are your ingredients for your shabu shabu, all types of noodles, seafood. Unya, napad sila like octopus, na siya like clams, and they have vegetables, mushrooms, as in, lami kaayo. This is for everyone. And tapos, the star of the show, sushi and sashimi. I love sushi. There are different types of sushis here. Ako kay matamilian jud kog sushi, no? Pero kani siya na satisfy jud ko kay different types jud bitaw siya. Di bitaw siya boring. Dili siya kanang California maki lang, katong pare-pareho lang. No, this is really good. Impressive ang variety niya. So, masuit jud sa different palette nato. So, akong kalag, my favorite dish of all times, one of them is sushi. So, akong kalag kay lipay, kaysa nga tanan. Grabe, pila siguro ni kagalon akong ikaon. So, mas daghan akong ikaon ng sushi kaysa sa ilang hot pot. Kay kanima ko shabu-shabu, no? Kay dili ko kabalo. So, man siya pag mix-mix. So, ang akong ibo sa shabu-shabu ka, nagbutang na kong tanabitang mga seasoning miso soup lang. Pero ingon akong kauban, mas lami daw tong katong Thai soup. Pero anyway, ang highlight yun ani kay ang sushi. We only paid $45 per person for a 2-hour window of eating all you can eat sashimi, sushi, and hot pot. Bye-bye everyone. Thank you for watching.